اشرح على السبوره عشان الموضوع بس انا مش فاهمه، ولو من حقنا نفهم، مش من حقنا والله ما في مشكله، ما تفهمناش. حضرتك عملت كورنيش ابو قير، ده كورنيش ابو قير حلو زي الفل وجميل حلو. دخلته من ورا من معموره البلد اللي هي بحري على طريق الجيش حلو كده. هتيجي هنا اصطدمت بالمباني بتاعت المعموره الشاطئ، وقف هنا الطريق. طيب حضرتك عملت الكورنيش ده وكلفته، هتطلعه منين بعد كده عشان تكملوا لغايه المنظره؟ هيطلع منين؟ ما انت عندك المعموره البلد وبعديها المنتزه، الاثنين قافلين السكه. هتطلعه منين بقى تاني؟ المعموره والمنتزه. هتطلع الطريق منين؟ هتطلعه كده تاني على الاصلاح وتدخلني في الزحمه عند كوبري المنظره. طب يبقى الطريق ده لازمته ايه؟ ولا هتشيل المعموره الشاطئ؟ ولا هتشيل المنتزه؟ ولا الطريق ده هيجي هنا ويقف اطلع انا من هنا واقوم راجع تاني كده داخل على الزحمه وطالع تاني من المنظره عشان اكمل الكورنيش؟ الحسبه ازاي طيب حضرتك؟ انا مش فاهمها والله. لو حضرتك اللي ممكن تطلع توضحها او تقول انت هتعمل ايه مثلا، ده لو من حقنا. لان انا مش فاهم انا كده عارف اطلع كورنيش ابو قير منين؟ يعني انا هدخل كورنيش ابو قير منين؟ من المحموديه من ورا؟ طب ما المحموديه من ورا متدغدغه، هو انا دخلت ابو قير برضه. طب انت عامل الكورنيش ليه حضرتك؟ وموقفه عند المعموره البلد بحر السكه ليه؟ هيروح فين تاني؟ هو سؤال بس، لو حضرتك عندك اجابه يا ريت تطلع تجاوبنا، يتوب علينا ربنا.